ihango ubwo ruri kubura yeshahan cyo kuronda bebembeza bencuro y'umwaka 2026 abatura mu division ya bisheshe borokero kuba tuyiro mu buhereza bw'icishobobo na munongo mbyamagara ukore ko kwata ho kuno pitagabo kwatire NRM bendera abire narondo bushaji cubura mu isya businguza hamwe na president Yoweri Kaguta Museveni kandi nshonge yibebembereze ne byamagara ahirwa roberemezo buruho abashahoni bake ecyo necyo kubanza nembazi nekira kwija kuce kandi abwe ntwentwe kongera uhanguse ahirwa rabo kwana ryo nicyo mu buhango bwa twindokiza bucamizi twindokiza bucenguto n'amasanyarazi we twayo twino bwese je bahango twayohoreza yanga batutana basa kutwonga cyo mugasho munonga arukushabo baturo bushagici ayorekere nshonge hamwe n'izindi kwarukuza kuzikoraho kandi kabanaaraganise kashiza twamaze kuraba mutsa kwiza tutimba mizi hariya zakora iziberi hasi abakonto baho twateka hizi bahi abishomeraho abana bitu bafuna mizi barunjiri mweke cyaro mbasa kutahaho twizi agarikire yayihanangiriza abaturo kureba ngo batera president Yoweri Museveni akaruru okureba ngo yatunga ubusinguzi izabatere president Museveni ngana harindi twamara tumusindikira abanyabuzarebe omuriyaga bapita mwana wanyari yaha naho nari bo Jovrin Kalisa abonura NRM abiterero mu municipality mweni mbasaba karura ko umugandi abarkwende ntebe zo bunyishengero mu district ya Kamwenge bahendire hururu yo kurondo bushagici ubwo bategerize shaha ya karuru Kamwenge kwibaba kabambira kuzabishozi ubwo kwa ministry bezakije gukoramo ngaro plan mpango miro byo misho nga government kurare yabyo koranse ngano ninjira ngo guhereza muri Kamwenge ababona rero nyuma amashanyarazi mugareba gahitira kubyaro hona Dorothy Nshisha kabariso yetsimbrante beyo bunyishengero kazi nkoti ne Kigombe araganisize kutungura iby'amagara echo kubanza Kamwenge twine mashomero gebye mikono district yona masazabiri twine munishomero rumwe ryaki egebye mikono kandi intasika yitwa bazire ba Kamwenge sensa se yinkozire intasika yitu ninche abana bituka basomeza kubasya university nabwo cyo niteka ngo babampira karuru kabo niza kubasakira amashomero abiri gebye mikono kibare na kibare east nangwe mfuzi ne fakazi nzitere ho inshaho nyonka kuraniye fuzi nabona munonga mwenu ninyendangwe mfuzi ne fakazi nzitere ho inshaho nabo bagira ka center ko kubayamba nobundi babase kwera abana babo ka school fees nimpagire byemizano ubundi yahanyontura ndio wa Manchester United konka kandi ninyendangu abazani bitu talents bazine weru ninyendangu tuzitungure zike harurengo rwihanga twenzire ngo twatiro za groups tuzihereze project ezikwanga kuruga musente mkempunu na nabasiramu abatana mkempunu abatari basiramu de na nenkoko unimangu family yabere mwenkoko 15 20 n'ingatano umwana atakabura kitabo ona kweri wajiro ko wajya no kwate ko gitwara umudwana kejo mutawuno kiguze ofudo ogure bitabo ubundo kwate ko gitwara kiguze ogure umwana ka uniform ubundo mwana yaterwa mutwe ngakire cyabo twenzire ngo at least family haza kugire cyagibaho babibi nahi bakukiza ki omukono gwabo akarura kanikija kutererwa mu mashaza baragara mu kibare hamwe na kibare east kandi abateze bakarura barukurenga umutwaro gumwe n'35 nibo bari kuteka kutera akarura karukuza kuterwa 215 kwezoko amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe hamwe na Anthony Atwine mujyano wange wa NTV sanatu